وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مؤمن ما كملون سلسلة ترين إي أرغم واحدة كافواني نبي صلى الله عليه وسلم أمبيا بكبلونج ما كما ماتي كما بهجتون وارد فاوا بين آيتك بين حديث بسورت أرغم من إيمان أهل ورين إبه كبلون مدوغا دكين جه ماتيوري قدرا احترام گواہ کا بائک الگون میں ایگے می فیلالو گا حصہ کلا فان مید الگون میں فرتمان واہ دکالانی خلاصہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاونی فلتوگے حکمت کی کو بات شکن اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنو بی ماتیوری حکمت بنتا شریعت کاگے حکمت بنتا کالگ وحی باوا لیوما ای وحی گے ماتيري حكم فلتكاين نبي صلى الله عليه وسلم وداغت هم اكليك فانوගේ කොම්මೆ අමල් ෆුලකි එකලේ ෆානෝ කොම්මೆ බස් ෆුලකි අද එකලේ ෆානෝ ඉක්රාර වඩාගම් ෆා කොම්මೆ කමකි ඉලාහි මතිරි හික්මත කට්ටක කරවා ආෆ්‍රිකන්ක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අගමන දක්වා ෆා මතිරි නමූනායකි ඉලාහි වහීගෙ තෙරින් එකලේ ෆානෝ අගමන බයන් කොද්දව ආෆ්‍රිකන්ක එගිතෙරින් බයික් කංකමකි خود නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ખાસ වෙගෙන් වාකන්තත් නිගොතුම එක දෙගෆාන ખાસ වෙෆා වකන්තත්තව තෙරේග හතර අමින්නවර ගිනාන් එව්වගතෙග්ග කෑවනි කුර්මකි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඊමානග අහුලරින් ෆේවා ખાસ කුරේගම්වා ශාරයි හුකුම් තව තෙරෙන් හුක්ම මේ හුකුම ගාවස් මතවරි හික්මත්තක හුන්නානකන් කෂවර ලොබති ඉස්සතිරි අඛුන් අඛත් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කෑවනි ෆුලතකන් අලගොම නසර් හින්ගාලිමා වර ගිනෆාර මිස්බිහුන් එක ලෙග්ෆානෝ mi zamanuga adi enumbes firihentakun anhenunge kantettaka meduga mihunna mi shahuvettirikama mi baatuge kankama war ginafara bay mispineka legfana mi baatuge nuba tuhumatoga wahaga dakkawle enus algon menna war faaluku fennam ekkame ekalefanuge zawaji hayappulun deboy ei nabiy sallallahu alaihi wasallam ge washan ekalefana iman wadagen tibbei anhen kambalunna adi firihen takunge anhen daridari kabalunnaki nabiy sallallahu alaihi wasallam deke nuhanu lobba ebe kabalunga amir nafsuta kawre ebe kabalunge mi man navre bafan navre ma boda khud nabiy sallallahu alaihi wasallam deke lobi wada ganna ebe kabalu emima ein komme be kabalaka ekade fan kyaanu fur hushelo wes ekam vegendani duniyega dimmatiga adi ukhrawi hayatu gaves eim bekam walakan adikiyetta eim bekam walage bafa karuna muli aila muli khandana libigenda waram mate sharafekkam gavegenda ehme me suwalaki nabiy sallallahu alaihi wasallam beenum fulu kum bekam walaka kaawani bille fada zuwam been fulok ikhtiyar kurekam ganes mi ikhtiyar ekale fan appulu gobba ekale fanuge 11 ambikam walun tibbeeruga ekeki riwayat එක අදෝක තෆාත් එකේ භූරි වාරදෙන් ඇස්සෙන්න සලගම් බොඩ මේ දන්නවනේ 11 ambikam walun tibbeeruge ඒකි තෙරෙන් आयशा अल्लाह ताला अन्हा फीवा एव्विस बेकमलकु नेक एकले फान अलक काड बल्लागम फा den tibbe bebe kamalunaki ebebe kamalunge emme la umuruga nabiy sallallahu alaihi wasallam kaana ballagam bebe kamalunu ebebe kamalunge haya puluga kurin ehin kaawanye kurwa fa tafal sobata ka hore e kaawale ruulige nuwata e kaawanye e firikalun avahara wegen nuwata shahid wegen nuniyam මිබාතුගේ කම දිමාවෙගෙන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එබේ කමරුණා කාවන බල්ලාගම් ෆරේ මේ නුක්තා අලගොන් වරබඩ ෆාහකොල්ලන් ජේ ඒ එකලෙක් ෆානකි හගීගතුගා මේ දුනියේ කංකම මිදෙන්නේ බීදෙන් ඉස්කන් දෙව්වන් ඔලොයි බේෆලක්කම ගානම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉඛතියාර කුර්බානි එකලෙක් ෆානුගේ අස්සාබේ කලුන් තෙරෙන් එම්බේ ජුවාන් කොන් තිබ්බේ අදි එම්බේ රීති කො තිබ්බේ බේවේ කමලුන් ඉඛතියාර කුරාන කම ගෙහෙන නුම් කං හිඟා ෆවරේකි මී hame kere minuktaan algon vistalis eke faanuge kaawun fulutuka meduga bay mustashriqunna bay mi islam dina idikol fikurto mi hun dakka wahakitaka waraboda raddu devigen de minuktaan hame ke vistalekam gainos hame aykuga algon men vistanan je nuktai nabiy sallallahu alaihi wasallam ge mi ekale faana hawalu kore fa risalatuge amana ekale faana mistakonna for kodde banje මේ රිසාලතුගේ අමානාතකි ඉස්ලාමී ශරියතුගේ බයන් කුරාෆ එතබ්බාර හුකුම් ෆුල්තක ඒගි තෙරේග අංගුරාමයාගේ حالت හුකුම් ෆුල්තක අදි මේ මුජ්තමාගේ ආම් අෆරාදුනා බේ හුකුම් ෆුල්තක හැම එහෙම්මේ
islami shariatuga wara bodu wara khas sababen ei geege eterege hukum fuluta ek mane ki wariya kavenya kavan rojo kurma midwa firin detere hinga khas guluntaka ham ehme hinagatuma me wudu kurma nemmengos mihage zati dirulumuge terege honna baar hukum fulutake naqulwegen annanje islami ummata anneruga ehuriya hukum fulutake naqulwegen awmattaka emme bekambalaku ei hagigatuga e bekambalaku swarabbodu bureka begendan ehuriya hukum fulutake naqul kuran je wadagati ehma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ameme kamalunga adadu ginawima etebbar hukum fulutake algon mennan ekelege fanuga haya pulun algon menge mi baba ahwal shakhsiyage masalatak warikavanya aili masalatak denum bes etebbar kankama nabawi geege terein sida hallu agum libegen awmaki hagigatuga mi babuga agum faha kolun je nukta hame ayekuga nabiy sallallahu alaihi wasallam ge kawan fultoge hikmat terege ilmarin bayan korafwe ekelege fanuge maqsadaki islam din boda feturu arabi karage eke qabilataka adinum bes qabilataka ekelege fanu gulun demehettu mattaka gulun badeh kurmattaka eke ki bekamalo nabiy sallallahu alaihi wasallam kaana balla egiteren bay bekamalunge kawanige sobun mi misalaka juwayriya bint al harith kawani kurabunge sobun bari mustalaq wanha gemmen islam dinawe e islam dinuge nabiyaya e wanhage bekamalaka kawani gotun guliwada gatima nasabo gotum mes e dina ebame hun evani kariya ege sobun ete bawr bayka islam be ete bawr bayge hidayataka mi kawani taw sobun wani magfahi wegen gos hamayaku nabiy sallallahu alaihi wasallam kawani taw terega ekelege faana emme gaatun mi dawatuga masekkatuga ehiteri wada gannon tibbei bebe kalunge mina oyna gulun e bebe kalunna onna gulun badei kurwa e bebe kalunna onna mi ratti kama rahmat terikama gulum bade kurumattaka sikale faano kaanu fulutaw agumanda be fene me hikma egotu abu kurfana on ga gulum de mehetto mattaka e emme furte manna emme kuri gol gishna wadagen bebe fulungai e be fulna mi gulum itura de mehetto mattaka abu kurfana derikamalu aishtu faana ekay faana kaanu bellaga adi umar faana oy gulum de mehetto mattaka e gulum itura ga kuro mattaka e nabiy sallallahu alaihi wasallam fawgasmi umme goyagen kolatte duwa anti wargu shakhsiyat tangi ebebe kalunna islam deena ekelege faana ga gulun hifette mattaka nabiy sallallahu alaihi wasallam umar faanuge darikamalun hafsa radhiyallahu ta'ala anha iskane balla mi baawtuge etebbar hikmetaken hagigatuga mi ekale faana kana fuletukun alguman fennan ebol hamayekuga bay bebe kamalunge ijtimai halattaka gesawmus ekale faana bur kana balla fa tafsir da kam gana rabbar wahmi mi dekkida hinu suruko midanwani bay bebe kamalunge firin kalun mi hanguramatoga shahidu salak salama fada shahidu wadan anabba bebe kamalunge tereng bebe kamalunge firin murtaddu ekamanuga halat ekabalunga halan ijtimai gotum war darajaga halataka diumaku ebe kamalunga ehitere wada gotum gotum nabiy sallallahu alaihi wasallam eburi kaanu fulu kurba namayekuga baykala figu hukumta sharo kurawungu segtere himenigende misalaka kuriga jahili zamanu gona tabanni gusud tabanni usulaki waki miha ko ei timanage dariyakkama elan kuravijjikam gawanama esam fishing emiheke dariyakkam ga belevi e dariyaku ena kiben wartawe adi emiha sena kiben wartawe hama dariyagge nasabuge gulum anna tabanni ge usul emihum jahili zamanu gabul kurum ga usule enmas nabiy sallallahu alaihi wasallam kuri islam dinuge kuriga ekelek faana darikalekkam ga balwa gulu bekale tabanni ge usul ngai zaid ge faana emvima zaidu gufanu kawani ballagati zainab bint jahsh kawani ballagam fa ekale gufanu varikurevima ekamanaga iddahma aywa nabiy sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala amur fulu kurevi e kawani zaidu gufanu kawani kurwa varikurevi zainab gufana e kawani kurabwa ei jahili zamanu gana manakame ei mihegu tabanni gotum dariyek gotuga balafawa mihegge me kawani kom ulmiyek varikurima emihege dariyek emiheka inumaki ei ebisale goduma kamne mihun tere ehmima e hukum ei eggotagas onnan je hukum nuka egota dariyaka mihe kedies dariyaka nuwanakawa e hukum batil kuraw mattaka nabiy sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala engi jaanu faana kaanu kurba enu se kele faana khudu er mujtama kantam hori gotunna ke kele faana khudu nafse eka mundugu ufului ehmima ekama kommeswaraka lassefa hutta allah subhanahu wa ta'ala jaanu faanu kaawan fulu udun ekalaange koddevi ewahaka iyege filalugo algum baani fahaku fe mikala baawaro hukum fuluta ebhuri algumna fenna ekelege faanunge zawaji hayapul hikmettaka behegutum baha dakkar mihama kurkur khulasa algum enun ete baawaro kantettaka nazar hingalis
warak gina wahagatan algon men babo dekkida lobati izzeteri akhunna akhtum me do algon menge filawalaki nabiyan sallallahu alaihi wasallam abemi kamalunge terein makkama matirikamuga emme mati darajaga algon men faaha kura khadija bint khuwailid radiyallahu ta'ala anha ekmanage hayapla behegotun algon waha dakkaruga ekmanage hayapla behegotun waha dekkumattaka algon men 5 minute nufude adikiyete ete bar mujalladaatakin algon men tanossegen vise ekmanage makwa matirikamuga waha islam dinattaka wadagen qurbanige waha ki algon men dekkene waha tekenu algon men siratu fettakuna islami tarikh fafuttaka balali algon men komme islamaka kom muslimaka bes ekmanage makwa matirikam war rangala algon men eginda nabiy sallallahu alaihi wasallam ekeleg faana ki yatim kujje ekeleg faana ki faqir dekemche ekeleg faana makka bodfulo mo ekeleg faana aila ekeleg faana kafa fula ekeleg faana bodbe fula mi bebe kalunge hitiri kamaiko khadiyatu faana ki akhlaq ho mam matiwari nasabogotun qurayshon haga arahunnavi sharafwari aburwari karamatteri izzetteri bekamale ekmanayaki ekmanayaki wifarwari ekwana wifar kurabwa ekwana wifar kurabwani ekwana muda firihenunna hawal kurabwagen eki sham karaga rattaka fonuwaga wifar kurum gendei nem nabiy sallallahu alaihi wasallam makka ga bodfulowanga mum aaruge kelege fanuga amanatterikam wahakige makka ga terega mashhurum di wahake ei makka ga ahluware kelege fanaki amin ekkam ga laqab debbi nem ei amanatterikam ga me sharaf amanatterikam ga faada khud ekmanawas nangom beenum fulwi hem ekmanaga muda hawal kurabwafa nabiy sallallahu alaihi wasallam mi hawal kurabbi sham kore wifarikam wadaagatum ekadek faana ekkon adi khadiyatu faana fonubi mi khadime gotuga maisara kumekas mi wifariya ekko wadaagen sham kore daturfuluga maisaraya nabiy sallallahu alaihi wasallam farapulun ete bar ajab take fen wadaagen adi kurabbi daturfulutoga ek hisab tokum mismehuna dimamge terega nasara dinuga ber rahibuna dimave nabiy sallallahu alaihi wasallam gaheggedesh faaba wadaagedin watima e bekalaku e nasara dinuga me faadileku me khabar deni mi gastara faaba wade nugannawane nabiyaku nuni ehma ekala baaru alamataka vimi aviga honno akamugo anama vilagana ekelege faana hiya aluma ibatuge karamattakin maisaraya nabiy sallallahu farapun fen wadaage e rasul kamuga kuri adi emburi mi sham karen emburi ekade faanu wadagen iruga aammukon ekamanaga muda hippagen mi hifagen daturu kura ehem mismihun nabur eta guneka nabiy sallallahu alaihi wasallam kura wifar daturu faada ekamana fen wada ekmanaga amanatterikama meduga ekamana ekale faanuga amanatterikama ekamana warboda hippulawi hama yaekuga nabiy sallallahu alaihi wasallam farapulun e daturuga maisara ena qul kuri man akhlaqi sifataka मैं करामत तक मैं हुरिहा कमका एकुगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकमना कावनि बल्लागतम बेनु फुलवी एकं होशे अलबि खुदु एकमनागे उमर फुलकी 40 आहार कमगा रिवायतन असवे उमर अहमद तफात रिवायत असवे हिनमस बड़ मशहूर फा रिवायत की एकमना उमरकी 40 आहार का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर गागंडक फंसवे एकं आहार नेगमानक उमर गोतन स्वरबड़ तफात एकमनाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबूर एकमना के मुश्किल फुलफा आदि कुरिन mi ehin kaawanya kurabwa fa bekamali ehme mi umuruga tafaada ekugas nabiy sallallahu alaihi wasallam e kaawani qabul kurabwa e kaawaniga ekadek faana hadiyatu faana guli wadagen zawaji haya wait kurum gendi hadiyatu faana ekko nabiy sallallahu alaihi wasallam heda kurum gendawani ko ekadek faana wahi bawalibu wahi bawalu hadisa ga wahke ki algun faha kolanji hadisa ei makka ga mushrikun nabiy sallallahu alaihi wasallam wahiya meduga mi bunana etchinga de kelege faana khud kelege faana bawalon wahiya kelege faana jibril faana demehun devefulun detere hingadi kantettaka mi uriya kamaka hore khud ek nabiy sallallahu alaihi wasallam suri kambodu wadaga hira far badaga holaga nabiy sallallahu innoni kon jibril faana wadaga wahiya kelege faana bawalebi kit qur'an furtan bawalon sura ei mi al alaq suratuge اقرأ باسم ربك الذي خلق من سورة فرتن فالساي باولبين هم آية باول ور نبي صلى الله عليه وسلم بيرفلوگن وඩාගෙන් හදියතු ෆාන කරියම වඩාගන් වඩාගෙන් ඉරුගා මේ එකමනා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මේ එකලේක ෆාන දිමාය ෆා මි حالත එකලේක ෆාන කෙත්තිරිකම එකලේක ෆාන එක මේ حالතුගා
ಮೀ ಮದದು ವೆರಿವೆ ಏಕಲೇಗ ಫಾಣ ವಾಗಿ ವೆರಿವೆ ಏಕಲೇಗ ಫಾಣ ಸಾಬಿತ್ ಕೊದ್ದೆವು ಮಟ್ಟಕ ವರಬ್ಬಡ ಮಸೆ ಕೊದ್ದೆವಿ ಖದೀಜ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅನ್ಹಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಡಾಗಂ ವಿದಾಳುವನಿ ಜಮ್ಮಿಲೂನಿ ತಿಮಂ ಕಲೇಗ ಫಾಣು ರಜಾಕಳು ಅಳುವಾಗೆ ನಿವಾ ಕುರ್ಬಾಶ್ ರಜಾ ಅಳುವಾ ನಿವಾ ಕುರ್ಬಾಶ್ ತಿಮಂ ಕಲೇಗ ಫಾಣು ಲಕದ್ ಖಶೀತು ಅಲಾ ನಫ್ಸಿ ತಿಮಂ ಕಲೇಗ ಫಾಣುಗೆ ನಫ್ಸುಗೆ ಮಚ್ಚೆ ತಿಮಂ ಕಲೇಗ ಫಾಣು ಬಿರುಫುಳುಗೆ ಬಡಾಗ ಕೊಮ್ಮೆಗಸ್ ಏಕಲೇಗ ಫಾಣು e rajaku aluba niwa kurba ekadek faana kumma soraka hamaji wadagati maden nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith faana suwal kuram fetti kihinetto mi wegen mi ulani e khabar nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekadek faana nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekamana kiya devvima nabiyya sallallahu alaihi wasallam aish mi hadith faana vidalwani dannawani hama hila ahenna kundwane allah subhanahu wa taala kaleg faana nikmechi nukurwane kaleg faana ki ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಹಾಜತ್ತ ಫುದ್ದಾದಿ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಅಳಾಲ ಓಗಾತಿರಿವ ಮೆಹಮಾನ್ನ ಕಮೆ ಹಿತ ಎಹೆಂ ಮಿಹುಂಗ ಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗ ಫರಾಪ್ಳೋ ನೂನಿ ನುಲಿಬೆ ದಾತ್ ಜಾತುಗೆ ಖಿದ್ಮತ್ತ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ಎಮಿಹುನ್ನ ದೆವ್ವ ಮೀಹುನ್ನ ಫಕೀರುನ್ನ ನಿಕಮತಿನ್ನ ಹಾಜತ್ತರಿನ ಎಮಿಹುಂಗ ಬೇಣುಂತ ಫುದ್ದಾ ದೆವ್ವ ಫಕೀರುನ್ನ ಹೀತರಿಕಂ ಫೋರ್ಕೊದ್ದೆ ಮೆಹಮಾನ್ನ ಕಮೆ ಹಿತ್ತವ ಎತೆ ಬ್ಯಾರ್ ಮತಿರ್ ಅಖ್ಲಾಕಿ ಸಿಫತಕೆ ವೆರಿಯಕೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಗೆ ಎಹಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫಾರಗ್ಗೆಸ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ್ ನಿಕಮಚಿನ್ನು ಕುರ್ಬಾ ಮಿ ಹೇವ ಕಂಕ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣಕಿ ಮಿಹಾ ಹೇಯೋ ಮಿಹಾ ರಂಗಳು ಬೇಫುಲೆಕ್ಕಮ ಗಾವಿ ಹಿಂದು ಕೀನಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ನಿಕಮೆತಿ ಕುರಬಾನೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಎಬ್ಬೆ ಸಾಲೆಗ್ಗ ಕಂಬೋಡು ವಡ ನುಗನ್ನವಾಶಿ ಮಿಗುತ ಹದಿಯತ್ ಫಾಣ ನಬಿಯಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಿವ್ವರ್ ದೆವ್ವ ಎ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಎ ಉಂದಗು ವಗುತುಗ ಏಕಮನ ಎ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಸಾಬಿತ್ ಕನ್ ದೆವ್ವಾತ ವರಬ್ಬಡ ಮಸಕೆ ಪುಳು ಕುರಬಿ ಸಾಬಿತ್ ಕನ್ ಲಿಬೇತ ವರಬ್ಬಡ ಮಿ ಮಸಕೆ ಪುಳು ಕುರಬಿ ಏಕಮನ ನಬಿಯಾ ಸಮಾರಿಯು ಅದಿ ವರಕತ್ ಬನ್ ನೌಫಲ್ ಗಾತ ವಡಾಗಂ ಎ ಅಹುಲ್ ಕಿತಾಬಿಂಗೆ ಇಲ್ಮುಲಿ ವಡಾಗ ಹುಣ್ಣೆ ಬೇಫುಳ ವಡಾಗೆ ನಬಿಯಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಿದಾಳು ಮಿಹಿಂಗಾದಿ ಹಾದಿಸಾ ಕಿಯಾ ದೆವ್ವೀಮ ಏಕಲೇಗ ಫಾನ್ ಮಿ ದನ್ನೋಡಿ ನಬಿಯಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಈ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಗಾತಂ ವಡಾಗೆ ನಾಮೂಸೆ ಕಲೇಗ ಫಾನ್ ಗಾತಂ ವಡಾಗತಿ ಬಾನಕಿ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ವಡಾಗತಿ ಅದಿ ಕಲೇಗ ಫಾನಕಿ ರಸೂಲ್ ಕಮಾಗಂ ಫೋನುಬೇನೆ ಬೇಕಲೆಕ್ಕಮ ಕಲೇಗ ಫಾನು ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂ ಕಲೇಗ ಫಾನ್ ರಶುನ್ ರಿಲಾನಕಮ ಇಬಾತು ಖಬರತ ನಬಿಯಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ එකලේ ෆාන දෙව්විය එකමා මෙදුව එකලේ ෆාන හුරි ආරාම් වඩාගම් ෆයි එකලේ ෆානක කවුම එකලේ ෆානකි වර ඉස්සෙත්තරි ශරෆරි බේකලෙක්කම ගවි හිඳුක කීනෙත්තෝ එදුවෙන් අන්නානේ එකලේ ෆානොයි මේ දන්නවනි වරකත් නෝෆල් මේ දන්නවනි එදුවෙක්ග තිමන් හුරජ්ජකම ගානම කලේ ෆාන බොඩුවෙගම නස්රකු නස්රු දේ හොෂීම් කමෙකස් මි නුරක්කාතරි උඳගු වගුතකි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එම්මෙ බොඩ එහිතරිකම් ෆෝල් කොදිමක තමයි ආගේ කලේ ෆාන දිමා හුරිහා දතිකමෙග්ග ಶಿವ ಅಬಿ ತಾಲಿಬ್ಗ ತಿಂಗ್ ಆಹಾರ ಒಂದೆಂಗ್ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆಯಿಲಾಗ ಬಿಹುಂ ಹಯ್ಯರು ಕುರವಂಗಿರುಗ ಎ ಹಯ್ಯರುಗೆ ತೆರೆಗವಸ್ ಖದಿಯತುಗ ಫಾನು ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕ್ಕೊ ಮಿಹುರಿಯಾ ಉದಗಲೆಗ ತಕ್ಲೀಫ್ಗ ಮಸ್ಸಿಕೆ ಪುಳು ಕುರಬಾ ಫಾನ್ ಲೊಬದಿ ಇಜ್ಜತಿರಿ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತು ವರಗ್ಗಿನ ವಾಹಕ ಗಮನ ದಕ್ಕಿದಾನ ಹಮ ಏಕನಿ ಶರಫಕ ಅಳಗುಮ ವಾಹ ದಕ್ಕಾಲ ಏಕಮನಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ವಾ ಮತಿರಿಕಮ ವಾಹಕೆಂ ಅಳಗುಮ ವಾಹ ದಕ್ಕಾಕಮ ಗಾಣಮ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಈಮಾಮ್ ವಡಾಗೆ ಬೇಕಂಬಲಕಿ खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा एक माने की ईमान कमोगे फुरतम फुरतम हवा मुस्लिम इजमावा मसले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत फुरतम ईमान वडागे इस्लाम वडागे बेकंबलकी बिमुगा खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा फुरतम इस्लाम कमोगे शरफ एकमना वनी होद्वा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एव्वसरक जदल कुर्मे उंदगु कुर्मे ಅಡುಹರ ಕುರ್ಮ ಮೀಂಗ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ಕಮೆ ನೆತಿ ಏಕಮಣವನಿ ಎ ದಾವತಂ ಈಮಾಂವೆ ಎ ದಾವತು ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿವ ಮಟ್ಟಕ ಏಕಮನಾಗ ಮೊದಲುನ್ನ ಏಕಮನಾಗ ಜಾಣು ಏಕಮನಾಗ ಮುಳಿ ನಫ್ಸು ಅನಿ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಕುರ್ಬಾನ್ ಕುರ್ಬಾಫ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮೀ ಹಿಮಾಯತು ಏಕಲೇ ಫಾನ್ಗೆ ದಾವತುಗೆ ಹಿಮಾಯತು ಮೀ ಇಬ್ನು ಅಸೀರ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಫವನಿ ಖದೀಜಾ ಅವ್ವಲ್ ಮನ್ ಖಲಕಲ್ಲಾಹು ಅವ್ವಲ್ ಮಿನ್ ಖಲ್ಕಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಸ್ತ ಬಿಜ್ಮಾಇಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಖಲ್ಕು ತಗುಂತಿರೆ ಮಿಯಮ್ಮತು ಎಂ ಫುರತಮ ಇಸ್ಲಾಂ ವಡಾಗೆ ಬೇಕಬಲಕಿ ಉಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಇಜ್ಮಾಅಂ ಖದೀಜಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹಾ ಲಮ್ ಯತಕದ್ದಮು ರಜುಲು ವಲಾ ಇಮ್ರಾ ಏಕಮನಾಗೆ ಕುರಿಂ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಫಿರಿಹನ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದಾವತ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಫಿರಿಹನ ಅದಿ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಅಂಗನಗೊಸ್ ಇಸ್ಸೆಫಾನುವೆ ಎಂ ಎಯಿ ವರಂ ಮತಿವರಿ ಶರಫೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಗ ವಾಹಕ ಅಳಗಮ ದಕ್ಕಾ ಕಮಗವಾನ ಎವ್ವರ ಮತಿವರಿ ಶರಫೆ ನೋನ್ನಾನೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಗ ಇಸ್ವೆಗೆನ್ ದಿಯುಂ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಗ ಮತಿವರಿ ದರ್ಜಾ ಮತಿವರಿ ಮಕಾಮ್ ಏಕೋನ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಿಯು ಅಂಗೆನ್ ತಕುಂಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಕಮುಗೆ ತರ್ತಿಯ ಬಲ ಮ್ಯಾಕ್ಕಮುಗೆ ದರಜೆ ಬಲಾಲಾಫ್ ಕಮಗಾನ ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿಗ ರಿವಾಯತ್ ಅಸ್ಸಾವೆ ಅಲಿ ಗಫಾನ್ ಫರಾಪನ್ ವಿದಾಲ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ಎಮ್ಮೆ ಹೇವ್ ಅಂಗೆಂ ಬೇಕಂಬಲುನ್ನಕಿ ಮರಿಯಂ ಫಾನುಗೆ ಜಮಾನುಗ ಬಿಮ್ಗಾಹುರಿ ಎಮ್ಮೆ ಹೇವ್ ಅಂಗೆಂ ಬೇಕಂಬಲಕಿ ಮರಿಯಂ ಗಫಾನೆ
وخير نسائها خديجة أدي خديجة كفان زمان قبيم قاهن نبي هيو أنهم بيكم بلخ خديجة كفان بما ماكوا ماتيركم متي درجة قوا دي بيكم بلون تريق فاه كرافني مريم كفانا إيسا كفان ماكمنا أدي خديجة رضي الله تعالى عنها مي حقيقة أقول من بسنا في كرك الله في كمان دنيا الله سبحانه وتعالى فا إتبار أنهم تكون ترين مي خيار كريفا ما متوري صاحبون تريغا همني ودا غنوا متوري بيكمل خديجة رضي الله عنها كي المؤمنين رضي الله عنها لو بدي إزتري أخونا أخت دنيا كمان كي مان أنهم بيكمل تريغا همني بيكمل كم غبي هندوغا كمان كي سورغا ما متوري بيكمل تريغا همني بيكمل نبي صلى الله عليه وسلم حديث كوري عبد الله بن عباس في رواية حديث كوري أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد سورغيغ أهلورينغ ترين سورغيغ أهلورين أنهم تكون ترين ما متوري أنهم بيكمبلكي خديجة بنت خويلد إفو حديث كوري وفاطمة بنت محمد فانا ذلك مالون فاطمة فانا ومريم بنت عمران فانا ذلك مالون مريم فانا وآسية بنت مزاحم أي مزاحم ذلك مالون آسية أي فرعون وقامكمنا امرأة فرعون هم بما مي أنهم تكون ترين خاص كوري فاوا بيموجس خاص كوري بيكال مو ترين خديت فاني من وداعنا هم سوروجي غاس ما ماتوري بيكملون تريغا خديجة رضي الله تعالى عنها من وداعنا لو بدي الزتري أخونا أخت ألقوا من خديت فانو معكوا ماتيركم واحد دكوا مرتكا أدي إتور فيلا ولا بينهم أي فانسيس مينتوجي مي فيلا ولا كي ألقوا من ميكما فوديهم ولا تكما كانوا فيني لو بدي الزتري أخونا أخت نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرا بس فل واردن عسوي صحيح بخاري أبو هريرة كيبين شرفه كتيرك شرفه قطون على من واحد كان ما هم مين كم نقطة كيس ما وارم ماتيري فاها كرا فدا شرفت حديث كرا بني أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام قال وداعن بدالوي فقال يا رسول الله أي الله رسوله هذه خديجة أتت بماء أتت معها إناء فيه إدام وطعام مهيرة وداعنوني خديجة فان إكمنا خدمة كرو متكا فين مي تتن هباغ وداعنوا كم خبر نبي صلى الله عليه وسلم جبريل فان بدبن أمي كليك فان خدمتك خديجة فان وداعنوا كم خبر فيناي أدي ميلانكا أشين علافا أشين هباغ تتن هباغ خديجة فان إهرة وداعنوني فإذا أتتك إكمنا كليك فان قات وداعتي ما فقري عليه السلام من ربي ومني من ربها ومني إكمناك برس كلام حضرة الناي تمن كلك فانو فراب بولون سلام دنواش الله أكبر الله سبحانه وتعالى خديتك فان السلام وحي كربني جبريل عليه السلام إكمنا السلام وحي كربني كيها ما تري شرفت رب الكائنات جل جلاله سبحانه وتعالى بمتيغا hinga binga olu munda insanu getereng angem be kambalaka Allah jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala salam wahi kurabu Jibril al-Amin ekalang wahi ga amanat teri amir risalata ga wadagen Jibril Amin alayhi salam Khadija Allah ta'ala anha salam angawani waram matwe sharaf den adi hadis kurabi جبريل فان وداعو النبي صلى الله عليه وسلم وبشرها ببيت في الجنة لكمنا أفاوركم خبر كليك فان دباره سور جيغا جيكولك خبر من قصب أي قصب با جيكولك إجمانك أي متك تانوس فيكم با حلوة ليفا متكم با جيكولك متن أي جيكولك غتوغا لا صخب أي جيكولغا أدوهر كلم إبسكالا أندغو وازاتوغا أدي نونا هم هيمين كان أي جيكولغا هيمين لا صخب فيه ولا نصب أدي إجي كلوغا إبسكال وربلك من نورنا المر ميدان فاني مي خديجة الله تعالى عنها مي ماتيوري درمايا ثواب سورجي اللي بيجن دي إكمنا دوها كوس نبي صلى الله عليه وسلم عندكوكو إكمنا إكليك فان كريفول ماتيجا أدو فلا فنوي إكمنا إكليك فان أزواب كربا فنوي إكمنا إكليك فان إبسكال عندكولك كربا فنوي هم ما إيجي بدلوغا سورجيغا سكمناي إبسكالا وندقولي أدوغدا كورمين أدوهر كورمين إبسكالا جواب كورمين وندقولي نوافدا همهمين تاني إكمنا أدب همهم فرتما مي أمتوغا وفدونا إسلام جيكي خديتك فانو جيكولو كمغا بيما
ekamana ya suwarugega gekoleg wahaga bayan kurafati gekole ekamana khas kurwafani suwarugega khas wegen ba daraja makanatu tere ekamana nabiy sallallahu alaihi wasallam kurabbi mativeri khidmatu tere algum me hisab medu fidal kur kollani madama irad kurabbiya hadith faanunge mi silsila ge tere ham ekamana ge makwa matirikwa behegotu baki hori fidawaltan algum men kuriya gendiu mattaka irad kurabbiya madama algum badal kurana ei mi fidaluga itur baatak algum genen jihuni me ekamana ge me makwa behegotu dakkan hori bay wahakatan algum mi fidaluga ekko nodekke tirad kur madama ekamana ge hayapla behegotu baki hori واقع دكاران ميدو بفلار كوكولان هذا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته